Omubare yahandikirwe mukuru w'akakiiko k'eby'obururu mu kigombe kya NRM Dr. Tango Doi neereka ngu ebiro by'okuteereraho Akaruuru ak'omu mugongo okutoorana orwakatari ekigombe kya NRM bendera kwongyezibwayo kuruga aha 25 by'okwezi kwa munaana omwaka ogu okuhisya 28 by'okwezi kwa munaana omwaka ogu. Ebiri omu baruha egi byashoborwa okukurura eby'okuteeza Akaruuru omu disitulikiti ya Hoima ahabwa NRM Joseph Kutegeka. Kuha abakandidates ubwire mu campaigning akuba nyuma okangera abo break abitujina compensating ebyo byabo kaira kakumara kwika masabu counties gitubayo tayikiremo kikutuwa kaire akakumara kwika mbyaro bitubayo tayikiremo kuba tukimanya kurungi sabu counties ezimu nkoto mukiro kimutito kusazimarayo so ebiro bino njya bikozesa kurungi kumekinga sure sabu counties entahikiremo kurungi nyongere kuzikyamu. Kutegeka hona ina masikungu nk'ekigombe nibaza kumarira ombwire obubahirwa akakiiko k'eby'obururu omu ihanga ryona. Campaign program iyo geno maiso abakandidates bombi kandi uko mukoye kuniko kubayo ibiro 25 banana kongezibwayo tujja koma kyo NRM ibyo kwezi abiri ebibi twabaye tukomplainingaho nati bikyaroho tibikahwiri bikaba nibikwatagana bintu bingi muno ebyo mukitebo munda utakujja kubaliza hano tibirunga mu bamahura. Joseph Kutegeka nagira ngo batunjira abantu bacha bizire kuchebera amazina gabo mu rukarara rw'abateezi b'Akaruuru. Turn up times was not fast enough, was not good enough, and these candidates also some of them submitting their programs late, and as of now some have not submitted their revised programs. District ya Hoima kasigara tine chairman w'entebe ya katano wanyuma ya kadri kirungi kufera mu rutando ya motoka ahabiri 17 by'okwezi kwa kashatu mwaka ogu aha ruguto rwa Kiboga gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto.